Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Dağın yalgızlık, sinen salarlık, soyun tegeli. Güzel alırlık, bir sen alırlık, güzelimizi taşlama tegeli. Yok, yarın günden, yok. Dağın yalgızlık, sinen salarlık, soyun tegeli. Güzel alırlık, bir sen alırlık, yerimizi yok. Yılamayın kökten, yol gidemin kökten. Eğer size etseler, tertipsiz olduysalar, Dağın yalgız, işkaliyle, tartkalıyla, sigarayla bilseler, gel ortağın deşmemin. Min bulay deb aytaman. Tengri minga turmush bergach, yashargancha yasharman. Bile yakın deganlar, sota yakın deganlar, qo'y shag'inda salom bire, do'st deb sana berganlar. Bu turmushda gel sugil, metelshir olsin ko'ngil, yo'llarda irekli bo'lib, yashavi noshar tugil. İzlermisiniz Mikaller Tubanlar? İlfat bilan onun bilan shulay deb eslashgach, o'zing nechiksan deb javob qaytaraydi. Yo'q, u balay qiziqishi bilan tugil, shin-shinlab oralashishga tilab, lekin har kimdan tugil. U aralashasi kelmagan kishi bilan umuman aralashmaydi. U o'z o'ylalarini ayta biladi. U publitsist, o jurnalist, o prodüser ham tarixchi. O tatar millatida o'zini qoldirgan kishi. O İlfaq Shiqapov. Kim edi so'ng? Bu turmushda narsa izladi, narsa ishladi. Ne uchun u bugun bizning oramizda yo'q? Yo'q, biz bugun yillarga birlashamiz. İlfaq o'zi har vaqt shod ko'ngilli edi. Jur tilli bo'ldi, turkili so'zlari, ixlosligi bilan boshqalardan ayrilib turdi. Bu yo'lga bag'ishlagan kishi g'adatiy konsertlar ko'kdan o'tirgan ish tugul. Og'zi bit, o'zi de boshqa turlaydi. O'zining tabiiy talanti, uy fikrlari, ideyalar bilan turmushni o'zgartirishga tirishdi. Yangilikni boshqalar ko'rmaganini turtib ko'rsatdi. Aprelda İlfaq Shiqapovga 50 yosh to'lgan bo'lar edi. Tek ayvaz, qo'yamlar boshliq ekansan endi. Mana adam yozgan maqolalari, teginde jırları, mında avullar turunda tarihi bilişmeler tam kitaplar. Ede xalqqa eng yaqini jırlarından başlayır. 350'den artıq jırı, o'zi shunday jırlarını toplagan 20'den artıq albomu var İlfaqning. Onun bilgili ko'p jırların sahnaga elsiya olib chiqdi. Ham o'zi turunda yozgan birinchi jırları, birinchi jırı Seyir kishi deb ataladi edi. Ana o'zi David Seyir kishi deb atadilar.
kişi Sağlı yangır damşısın Tatlı yeri başısın Kanı yine seyre kişi Ömrü şişme yakalım Basına var yakalım Havada kola yarışın Kışırımız, mengi yaşar düzülümüz İndürüzü, özünü sunmak Yine baklıyımız, üzerimiz saklıyımız Belki bilen aldırırdak Biz parasını bileriz, seyirlerden bileriz İzgeler bitlere giyer Düşlerinde bürünenişe Minber öbüle büyüye Kaytarıkta varamız benim aşkımı Kameraklıyız sizimi karamış taşkımı Kınaktıran sayın günde biz sizi gibi Seyirlerden burada yaşayımız Есейлер Тинова һәм Илфак Шигапов. Кем-кемне кеше иткәнсең? Кем-кемне таныткан? Соңгы елларда Мустауга һәркем үз фикерен белдерергә тырышты. Илфак һәм Илсия. Алар икесе бер бөтен иде, Айваз. Бер гаилә булып ничә еллар булып, иңнегә куйып яшәделәр һәм инде Россиянең, Татарстанның төрле шәһәр районнарын, авылларын аркылыга буйлыга бергә кишкән продюсер һәм җырчы иде алар. Ребят, мен баса излеген гастроль турлары, Илфакның проектлары турында сөйләүне 90-нчы еллардан башларга кирәктер. Илфак журналист буларак нәкъ менә 90-нчы елларда Татарстан яшьләре газетасы белән хезмәттәшлек иткәндә таныла. Аны башлаган Казанда Татарстан яшьләре газетасы баш мөхәррире Исмәгыйль Шәрәфиев чакырып китерә. Олы журналистика юлына да кул чыгара. Аннары Илфак Шигаповның язмалары, фикерләре башка басмаларда күренә башлады. Ул башка газета, журналлар белән хезмәттәшлек итте. Одан Татарстан, Шәһри Казан. Илфак соңгы көннәрендә Шәһри Казан газетасында эшләде. Күңелгә үтеп кергән язмалардан тыш, ул җырлар һәм хикәяләр дә иҗат итә иде. Теле җиңел иде аның. Үзе җиңел кеше иде, беләсең инде. Ул бит эшкә килгәндә таксист белән авылга кайткач, сыйыр савучы белән әңгәмә кырып китеп, шул арашу аркылы күпме халыкны кызыксындырган мәсьәләләрне яктыртып язып чыга иде. Кешкәдән акыллы, фикерле булган абзый. Ә бит аның югары белеме дә юк, Айваз.
Табиғаттан келген ақыл, фикер, кішіде боларға тиіс жол, фикер идея болса ады күштәті юларда халыққа жеткір ұсулары табыла біле. Илфақ бұл юларны ұсулаты яқшы білейді. Әнә бит, хәтта клип үшін yazылған сыраларда да давыл хәтлі тирән мәгънә шағылдыра алайды ул. Әйе, Марсель Мамазевның «И Ходаим саулык сорыйм синнән» клибының сценарий авторы Илфақ Шигапов Марсель белән алар Аксу продюсерлык студиясында эшләгәндә моннан 10 ел элек танышып киткәннәр.
Әлеге кешкіман достар. Мына шушы әлеге клип, меніңше Тоттар эстрадасында ең бюджет бойынша ең кішкенесі һәм ең мәғәнәсідір бүгінгі күнде. Чөнки біз бұл клипні Илфак аға белән ярты көн ішінде Икшерме авылына барып төшереп кайткан идек. Шуңа күрә шушы теләк җырдагы кебек башкабызга да Аллаһ Тәгалә язган хәерле гомерләр насыйп итсен. Бергәләп матур тормышта җырлап яшәргә ясын дигән теләктә алдагы җырыбызга бүләк дәсем килә, яшисе килә. Tыныш bulsun ilim üge, güzel bulsun tırmışlar. Yaşasın yaşlı kadar, güzel kıldı dünyana. Her gününden şaplık bilen, kahret bilen uyanır. Yaşasın yaşlı kadar, güzel kıldı dünyana. Her gününden şaplık bilen, kahret bilen uyanır. Yaşlı kadar nasip olsun ömürler. Tola değil şiksiz vəxir, yaptı yaşlı günler. Yaşlı kadar güzeldir bu dünyada. Her gününden şaplık bilen, kahret bilen uyanır. Yaşlı kadar güzeldir bu dünyada. Her gününden şaplık bilen, kahret bilen uyanır. Küsü bulur ilk elin, köngülündeki barmanını jırlarım aşağı giyer. Yaşasın yaşlı kadar, güzeldir bu dünyanın, her gününden şaplık bilen, kahret bilen uyanır. Yaşasın yaşlı kadar, güzeldir bu dünyanın, her gününden şaplık bilen, kahret bilen uyanır. Her gününden şaplık bilen, kahret bilen uyanır. Her gününden şaplık bilen, kahret bilen uyanır. Альвас, не işler senin, İlsiye bilen Alzıy'nın gailesi torunası yaşasın bilmeyi bildi. Mine көп bölümle koysana geçtiklerini açsan da, көп bölümle makalemesini çıkmadan da yeme. İnternetten plaşlardan aktarısın, neyine komentaryalar yok. Her kaysı bilgenin de bilmegenin de eli birsin, eli genişte verlerine tırıştı. Pişrakka batırga tırıştı. Sılay var mısın? Мен қалса, Илфактың бүтін тұрмышына көзету жасағанда бұл бек кішкене мәселе. Илфак айырылышқаннан соң бұл темаға өзім бірәсін сөйлешуге бірде яратмады. Аңа ауыр иде. Yok оланы өзім бірәсін сездірмеді, көрсетмеді. Елмайып, мен барысы турында да сөйлерге әзір дей тұрған еді. Бір нәрседе яшірмейді дей тұрған еді. Тек яшірді, сөйлемеді. Іштен тырмалды, іштен ауыр сулады. Әйе, ол бұқақта бек сөйлешуге ярамады, ләкин ғайләдегі балалар турында Илфак бек тілеп аралашта еді. Енді көп кішіге яшірін батырын түгіл, бірінші ғайләсінде Илфактың 2 баласы бар, ұлы Илдар, қыз Зәрине, һәм енді екінші қатын Үйсиядан ұлы Нариман өсіп келе. Ұлы Илдар Леногорскіда яши, қызы Зәрине Қазанда. Қызым Зәрине ұлым Нариманның яқын досты. Біз юқта аның білән қала, аның қари, Нариман аның үшін апам деп, өліп тұра деп әйткен Илфак балалар турындағы бір интервьюсында. Зәрине өзі де тез турында бек яратып сөйлей тұрған еді.
İlfak abzey, şulay ol Zərinə'nin kengəşim, hər vaqtda benim yardımcım, benim dirəgim oldu beytə kildi. Zərinə bugün bizimle birgə zalda. Ol indi əki bir şaşval kilgən kebek dolqılanıb kildim dey. Әйдәк Зәлі. Zərinə, qoyam ekan o. Көрін әлі, көреген өзімді. Әнарилар, İlfak Muhtarımdır davamçısı, onun yürek parası şulayım biride, lakin ol әтisi kebek artık көрінірге yaratmay, səhnəgə şıqıdan baş tartı, həmine yüz qiyafəti şok İlfak'nıqı. Ayvaz, İlfak abzey'nin yazılıp da jırlanmay kalgan jırlar arasından mine hazırki mezgilde Olum деген jır yanatı mene kalsa bek orunlu olur. До сих пор ничего не... Ну какого хрена? Альбина Кармышева, Саранск қызы. Жақташ достым. Достар, енді сезгенсіздер бек нык долқылландық. Чөнки бұл жыр
birinchi topqir yangradi. Bu sahnadan tugul, umuman birinchi topqir yangragan jir ham haligi jir. Hem haligi jir İlfaq Şaqapovning telefonunda saqlanib qolingan jir edi. Ol endi bu dunyodan ketgandan so'ng telefonundan haligi jir topilib, biz endi ana shulay gitara bilan onun stilindagicha, naq oningcha boshqarishga tirishdik. Borib chiqdi kerak. İlfaq Şaqapovga kelganda biz onun bilan bundan bir 15 yıllar ilk Oscar Records degan uyushmada tanıştık. Men bu vaqtda birinchi albomimni chiqarishga yetib yurgan vaqtlar, birinchi jillarni yozdirib yurgan vaqtlar, u vaqtda İlfaq Ilsiya Badretdinovni ko'tarib yurgan vaqtlari, yangi jillar to'plab yurgan vaqtlari. Hamma bugungi kunda İlfaq Şaqapov deb aytamiz, deymi? Mana onun bilan uchrashgandan so'ng turli temalarga ish turida сөйләшәсең дә ул bir zaman to'xtaydi da ham sening ko'zlarga qarab, "Yara, o'zing nishing?" Naq shulay deb boshlarini iyib, mana shulay deb tiran etib ko'zlarga qarab so'raydi. Mana uni shulay deb so'rov shekli bugungi kunda. Allohga shukr İlfaq abi. Bar da yaxshi deb aytasi kelar o'zine. Ammo lekin ul bizning bilan endi bizni baribizda ko'rib turadi. Ham eng muhimi bizning uchun qizarib, ham bizning uchun o'kinib, burshilib qarab turmasini deysiz kelar. O'rinlari jannatda bo'lsin. Endi sizga o'zimning repertuardagi jirni taqdim etasim kelar. Bu jir yo'qqa g'ana saylanmadi. Bu jir İlfaq Şaqapov bilan ishki dunyomiz bilan bizning o'xshashlik bor deb aytasim kelar. Aning stili bilan o'xshashlik bor. U da shulay shanson stilida yozarga yarataydi jirlarni. Shunday jirlarning birisi Rival Xismatulling kuyi ham G'aliya Saidovning so'zlarini yozilgan jir "Men yaratmayman".
сиңа теләк телим. Шуны сорый бүген никтер йөрәк минем. Бәхетле бул, акшаң булсын димен, булсын бик акыллы яратучы ирең. Ул кичерсен синең гөнаһларны, бәгъреңне читкә таратканны. Балаларың булсын сау сәламәт, һәр көн тоеп яшә җирдә рәхәт. Тәңрем, ялгышлардан сакланы, гел яхшыдан булсын бар булганы. Эшең барсын, иреш хыялыңа, ак җәймәләр синең юлларыңа. Күзгә карап сиңа бәхет телим, кайсы теләк кабул булыр белмим. Ләкин шуны беләм, һичбер сүзсез, син бәхетсез булсаң, мин бәхетсез. Берәр кайчан бөтен юлны үтеп беткәч, кемдер күктән улым тукта җитте дигәч, шуннан илче көтеп тик ятканда, юкка яшәмәдемме дип уйлаганда, искә төшәр әле бүгенге көн. Синең белән булган һәр изге төн бер матур төш кебек булыр алар. Син кочакта шакта саташулар, бер үкенеч калыр бу язмыштан, бергә була алмаган буш тормыштан. Шунда әйтер күпләр, очраштырдым, таныштырдым, кавыштырдым. Бар дөньядан куркып сөештегез, кеше генә белмәсен дип тиештегез. Үкенмәгез, ул тормышны хак санагач, кеше сүзе бәхеттән дә кыйммәт булгач. Берәр кайчан бөтен юлны үтеп бетәм, күктән булды улым дигән сүзне көтәм. Җавап итеп күккә кычкырырмын, мин яраттым, мин яратам, яратырмын. Айваз, Авзыйның шигырьләрен әйтәм әле. Бер вакытта да бизәкләп, каянда рифм эзләп утырмый торган иде, лайымы? Инде күңелендә тулганын шыр ихластан, менә шушы күңелдә бәреп чыккан дулкын аша яза белә торган иде. Язганын беләбез дә. Менә аның көннәре җылыну белән ялан аяк йөри башлап белә идем Маринада. Син беләсеңме, Айваз, аның пәтәк кесәсендә тәмәке шуы белән бергә ниндидер телефон номерлары язылган кәгазь кисәкчекләр йөргән. Кесәсенә табылып караган булмады. Тик бераз кәефләнеп алгач, Айдар Галимовның бәхет алмасы җырын кабат тыңлавын белә идем. Мин аның матди яратканын белә идем. Эшбуш вакытында нәзек кенә кабырлысын яратканын белә идем. Һәм инде кызыбыйның да майлы итеп пешерелгәнен ясалганын яратканын бик яхшы белә Айваз. Аның турында истәлекләр дә, истәлек сөйләүчеләр дә күп. Менә, мәсәлән, Фәнир Галимов, Илфатның дусты. Форматына алып
байлық нәрсе жерге ұшады егер байлық бір байлық сәнде болсаң мал табыла есенде бол зор байлық байлық нәрсе жерге ұшады егер байлық бір байлық сәнде болсаң мал табыла есенде бол зор байлық Сұрасалар хәлләріңе барысында яхшы дейем Сұрғаны минне ұстан мин болғанына шүкір дейем Байлық нәрсе жерге ұшады егер байлық бір байлық есәне болсаң мал табыла есенде бол зор байлық байлық нәрсе жерге ұшады егер байлық бір байлық есәне болсаң мал табыла есенде бол зор байлық есенде бол зор байлық Hürmetli dostlar, şimdi şunday da İlfak dostum bilen min anınkak şair, kompozitörüne tugul bütünlüğü ikinci yalı bilen tanışına doğru keldi. Min özüm Başkırıstan'dan hem indi hazır vakitte şajara tuğan yapma yürenu bit köp bitinde. İlfak әлгі жырым енді Рами Шоранов сөздерін әжеткен исәне бұл зор байлық деп аталды. Бұл жыр енді Илфактың қалған жәмағатына, балаларына, туғандарына, сәлемәтлігіне, һәм енді сізге сәлемәтлік болып яңғырасын еді бұл жырым. Һәм енді біз İlfak біздің яқларға әр вақытта сия білен, концертлар білен келе. Һәм енді біз жыр білен де, біз дос елде, өзім мен жыр ялышы боларақ, оның білен әр вақытта бірде менің жырларға ол шондай мүмкеме келіп, рахмет Фәнирауи жырларын, шоша жырларын, шымки Фән бән Ахмет бүтін жырларын жырлай тұрған еді. Фән білен үшеулеп досташып, біздің келмазыға келсе, әр вақыт біз бірге тұрып ейтәнейік. Шондан енді bir mənə bu 8-ci yıllar terəsində İlfak bilən biz şulay konsert barında min şəcərə işgör turunda gel uylanıb üzəridir niyetim qoyan bu arxivları tavab etirib neçə kitap işlərə ekan. Şundan şunu söyləyib qana turadır edim. İlfak ayta, "Bey Fəniravi onu bitti, mində deyil, büyük köp dokumentlar var deyil. Ayta birgə işləyimiz deyil." Şundan bu şoşı söz menajda kaldı hem de onun bile biz şunu ettirip 4 yıl boyuna Ufa, Orimbor, Meskev, Kozan arxivlarına bir köp materiallar tapıp şoşular ettirip bizning avulunun şecere bütün arxivini tapıp bütün neçe yıl koysan barıqqa kelgan bütün üstünü izlep taptı. Bir mende barıp kirsem ilerine İlsiye bilen ikisi idenge bütün kağıtlarını taratып salganlar. İkisi mükellef izlep verirler. Meydan nerse şeysiz. Ben buna şoşulattırıp cevap izlediğimizde her bir kişinin isminin, babasının neyin şulay tababız deyip şoşunda ettirip biz benim oğlumdan kitabın yasap verdi İlfak. Hem de o bizning avulda her bir kişi bilen tanışıp benim 11 buğun babamla tabab verdi. Her bir senin min hatta isimlerin yanlışam İlfak şoşuların bütünüsünün ismini bilip bizning avulundan tuğanına eğlenip her kim şol kadar ettirip bana jılıtып kavlaydı. Hem de biz 13-ci yılda şoşa kitabının hem şerere berenin avulda ötkərüde ol kelgende her birisi onu kelip tuktatıp her birisi onlardan İlfak mısı benim şoşa benim bulan mı eti, mısı şu ebi bulan mı, şoşular şunda bulan mı, şoşuların hatırında kaldırıp her birisine cevap verip ötkərbiler edi bana şo ettirip bana şoşunday kişi ol. Şunday talan benim indi bugün günde indi bizning tag'in bir kitap шығарырга жыйылына башлagан edi. Indi yarısı işlep bitken edi. Hem indi bütün to'xtab qoldi, ammo lekin endi bu kitobni davom ettirga bizning istagimiz bor, ham ishlab bitiramiz deb o'ylaymiz. İlfakning
яқты истәлік еттіріп, шошы шәжерді шәріптіріп, аның шошы фажиғасы болғаннан соң біздің ауылда өзенен туғанын жоғалтқан сымақ еттіріп, халық шонды еттіріп, жылап шонды еттіріп, ауыр қабыл етті. Ауыр тофырағы жеңіл болсын, енді біз енді әр вақыт бара тұрған едік ауылларына Асияпа янына, ол енді қайтқан сайын көштенешін алып қайта, нәрсе болса да көштенеш білен әне янына қайтам деп қайта тұрған еді. Біз енді бірге фен шөлер бек көп қаптап құраларда бұларға тұр келді, шейлер ішіп, елсия бәріштер салып, шулайттырып, батыр еттіріп, ешәдік һәм бізге бүгін күнде Илфак бит қаты жетмей. Достым, тағы да сіңа үжмақларда болсын, Toprağın Hamid'ine, Asiyap'a hürmetine, şu müşteriler hürmetine, özümün Ramil Şuragoğlu sözlerine icad etken zerumlu başkarası ile bizni kötüler.
işte demme şey bağlayıp Erkey diyen izini canım O yana faydaması yanayım O yana faydaması yanayım Yıllar başı. Tatarstan İşler Redaksyasında siyasi otururlar. Jurnalistler arasında bir ilişkine İlfak Şigapov, Liman Bilikhanov, İsmail Şerefiyevlarla birge işlatırgan mümkün bolgan. Hem indi şuşu aralaşışı kişiler arasında fikir alışışlar yeneşesinde bir ilişkine Almaz Abihan size görüngen. Bu vakitte Almaz Abi'nin legendar Yeşil Şepe gazetesi çıkardığı vakitler. Almaz Hamzi'nin o vakitlarda maşinası da bulgan. Bir vakit şulay günlerde bir günde İlfak şuşu maşinaga oturup eyde gastrolga çıkabız deyip təqdim yasagan. Çıqqanlar da ketkenler, hani Almaz abi özü de şöyle Almaz abi. Rahim eyteli, biz de şulay bir süleşip alayıverdi, süleşip oturuyverdi. Almaz abi, aytыңыз karşı. Buna nişikler başlanıp bitti sizin tanışı, aralaşı. Baktım isterseniz ikiniz de iki türlü karakter kişileri, şırdaşlar da tügül deyip etireyim. Siz indi benim kim ikendinizdiniz, bu vakitte benim maşinamda bulgan ikendiniz. Rahmet. Var idi, Zaporojets var o vakitte. Bilesinlerse, nasıl indi İlfat barıp takilgeç, biraz işliği başlagaç, skori pomoş maşinası alınıp indi. Şunu bilen gördük biz. Ama hatta bana o bulgan şekilde, bilesiniz yigitler, onun ismi işitilgeç de, Kozan'da işitilgeç de, nindidir bir mühit barılıkta geldi. Bilesiniz mi? Nindidir bir vakıya bulurga değişlik köpek bulup gitti. İşte kuğullerde birinde istirada nindidir kütülmegen yağalıp barılıkta gelirge değişiydi. Indi bütün Tataristan'ı şoğluya başlayanıydı. Kütebis. Bilen kim ikenim bilmeyeyim elbette. Kurgenim de yok. İlfak, Şihapov diyen isim yangıradı. Gökten yağdı bunda. Şöyle ettirip kilip gitti bu. Kilip gitti. Bulay bir güngüllüğüne kişiyken yanından kişi gitmeyi eğilip duralar. Kızı, mühit yakşı, çok mutlu, güngüllü, bütün nerseni bile okuyan, bütün klasikini okuyan, bütün şunu okuyan, yumurlar yazda, bütün gazeteler tuturulan makaleler bilen, onun yumurlar bilen, onun jırlar bilen, gitar, şiirten Yigit bana degen yigit, biz şap katıp kurab durabız, bizde düşüp olgan kişiler tügül egindi yigitler o vakitte. Bizde, lakin şundu yigit barlıkka kele, bizim bilen şu oturga, bizim bilesin, köngüller turu kele, fikirler turu kele, şuna göre söyleşiler hatten bula bitinde. Studiyalar yasap yeberdi, onda jırşılarını kabarta, men sana aytayım, şaul yigirli kazan, şaul yigirli, bana şundu yigit kelip girdi. Biz bilen tanıştık, elbette, biraz şulay men adam buluştuk, kasetler çağırağa. Ondan sonra indi bir kengeş bile bu mena. Olmaz bana senin sanitarkın var. Biz indi senin bilemine gastrollerge girsek, ben özüm uyuştururum indi. Ben uyuşturatırgam senette var. Mena şundayına yigit gerek idi indi. Bir oldu şulay mena bir zor şanış bağladım ellete. Şunda siyade şulay senin bilen katnaşsak birgelep. Ben işik tümünden tırmın, milli çırptırmın diye ansunda buldur oğlu. Şulay ettirip biz umaşıp gittik, bir yıl yarım iken şu yürüdük biz. Mağdur konsertler koyduk, işleri güçlü. Bilesiniz, ol yazgan eserler, onlar şu hatta bizim cemiyetimizin tüsün, işteliğin, vazgiyetin bütüsünde koşup sıvatırgan makaleler hem istrada eserleri ol yazgan idi. Şuna göre bu yana tür yöneliş barıkka geldi istrada. Havınıp gitti istrada içinden de. Küp artistlar barıkka geldi. Bana şundan başlandı o. Bana şöyle biz motor gına edip yırdık. Motor edip konsertler koyduk. Şu indi bir şarlandılar. İlçeye elbette popülerlaşıp gite başladı. Bu İlfak bana aitti. Eğer de biz gına girsek, sizin karşı gelmezsin. Elbette, meytem sizge barı dikmine, sizin iyiniz de yok, turba fatiriniz de yok, maşinanız da yok, başlarınızda da bulay konsert kabargaçkana varılsa kere, balağızlıktan birilerine kere. Şulay ettirip, bunlar ayta, biz gına girsek eybet bulur idi, karşı gelmezsin. Elbette, şulay ettirip, onlar, benim de onlara ettim. Cemiyetteki barlık
менә кимчелекләрне яза торган синең шундый гадәтең бар, шуны шигърияткә салу инде. Моңа хәтта да язадыр, мин күреп торган кеше бит мондан шигырьләр укыган кеше, аларның шигырьләре. Шуңа күрә шушы юнәлештә үзең шигырь беләсең, кигә моңга два струна, перед нами вся страна, видим, Дима, яңалык. Шулай итеп, мин озакка китәм була, әйбәт. Аллах әгәр дә Илфакны эш сүз белән сыйфатларга кушсалар, нинди эш сүз, нинди эш сыйфат булыр иде ул? Бар тик эш сүз. Эш сүз дейме? Эш сүз. Сыйфат булмаска да мөмкин, исем булырга мөмкин, фе'л. Яхшы яктан су белән килә, конечно. Әйбәт егет, әйбәт егет. Әйбәт егет тагы бер сүз калып бара. Әйбәт егет. Әйбәт әйттем, әйме? Әйбәт. Әйбәт. Егет. Булдыклы. Булдыклы. Молодец. Әйбәт булдыклы, молодец. Менә шундый бер булдыклы, әйбәт, молодец автордан бер монологта ишетәсе иде. Юк, мин ничек монолог ondan ишетәсе. Ondan түгел, мин үзем язган әйберне тәкъдим итәм. Сез әйбәт булдыклы дип санамыйсызмы үзегезне? Ну, син бит Илфатны сорадың. Сезне дә молодец дип санап бит. Шуңа, син нәрсәгә? Урыс әйтмешник колоният. Мин әзерләнеп килдем. Әлбәттә әзерләнеп килдем. Әле кичә генә язып утырдым. Нәрсә сөйлим икән дип уйладым да, җәмәгать менә сезнең игътибарыгызга менә шушындый бер биткә сыйган, шушындый бер моңсу гына дустыма хат дигән бер нәрсә укыйм. Хат язасын килә сиңа, Илфак дустым. Гел искә төшкәч, кояш йөзең көләч, шәп елмая идең күрешкәч. Бер качанда боекканын күргәнем дә хәтта булмады. Айсыз төнне тулган ай күк, гел балкытып тордың юлларны. Күпме очкын кабыздың син, көмбәзендә һәрбер күңелнең. Хат язасы килә сиңа, мәрхәмәткә тулган зат идең. Хат язасы килә сиңа, үпкәләттем микән үзеңне. Алай дисәм сине белән, әйсин бик нечкә күңелле. Хат язасын килә сиңа, үзең кебек чынын шартлатып, куллар кысып танышканны хәтеремдә утырам актарып. Исемеңне ишеткән бар, Илфак икәнеңне беләмен. Казан урамыннан берәү миңа таба килә, күрәмен. Кем дип әйтим килә миңа, юл бирим дип башта уйладым. Илфак дигәч аптырадым, Шихаповын әйткәч аңладым. Сезне беләм дип ул миңа. Беләдер шул, юктыр белмәгән. Урамдагы һәр таный һәм син дигәч өрми ләң. Шул танышу бүгенгәчә истә калды минем мәңгегә. Бер сөйләшер идек барсын, син генә юк менә, син генә. Хат язасым килә сиңа, күктән төшми йөрдең хыялда, әллә шуңа, әллә шунда очып киттең микән? Эй Алла, биеклеккә инде мендең, бөеклekне шуннан күрәсең, җәй без кемнәрсең җирдә, бәлки монда кайтып сөйләрсең. Улың үсә, иркән ялгыз, моңсу тул һәм ятим күзләре, ай кыендыр тормыш итү. Сиздермиләр, ләкин үзләре. Улың укый, иркән җырлый, шулай алга таба атлап барасың. Шундый матур тормыш хәзер, бәлки үзең кайтып карарсың. Ama şöyle ilgili konser formatları böyle faktörler oluşturmalar siyasi tutumlar. Aynen kişilerin üzerine verelim dedim. Bunda Şehri Kazan'ın baş redaktörü da, Günar'a da oturan, belki şosa bastırırlar da, ne kadar bakırsınız. Ayvaz, ne desek desek de İlfak kızlar yarata iyiymiş yukarışı. Şimdi bizden de uzdırıp yarataydı o kızlarını. Kızlar rumen ondan çıktır tortlalar idi. Mesela desek de şimdi yaşlara karamasından kadın kızlar akıllı ilanlı barı yarata şu. Bana sen hazır mısın ne işin ülenme yüreğinde almışsın mı derim? Kızlık kalasın neyim ben? Kalbette üzeri yengen o yapmayı fakka rumen işte bu midir garayı.
Әнә бит әле, соңгы көннәрдә дә 3-нче тапкыр өйләнергә хатын зиндип ничә мәртәбә Instagram битләрендә дә бастырып чыгарды хәтта. Менә ул ачык сүзләр үзенә кызлар түгел, гомерлеккә хатын эзләде ул. Үзенә тиң яр эзләде. Мәхәббәт барлыгына ышана иде ул, яратасы килде аның. Кем беләндер кичләрен кара каршы утырып, чәй эчеп, шатлык борчуларны бүлешеп яшисе килде аның. Алайга түгел, абзыйның әле бер булса да бәбәй үстерерлек көче дә, хәле дә бар иде. Бер интервьюсында ул нәкъ шулай дигән иде дә. Менә күпмесе үсте, күпмесе үсми калды. Миңа калса аның бәбәйләре, ул аның проектлары. Менә Римма Никитинаны гына алып, 18 яшеннән җырлыйм дип, сәхнә дип, янып киеп Илфак Шиһапов җитәкчелегендәге Илсия Бәдретдинова төркеменә килеп кергән кызчык, бүген үзе дә концертлар куя, иҗат итә. Yıldızlı kişlerde Kömülgen kömüller hislerge Bir olup kavuşta sihirler Merhamet gülüler Aşkına 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 Gire gire yanlarıma Dokuna 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 Iş yanlarıma Sihir kutsalına şanlı gitsin yanıma Aşkına 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 Gire Римма Никитина, Илфак Шиһапов проекты. Айваз Айсулу, Айсул Гапинова абзыйга кем иде? Яңа проектымы, мәхәббәттеме, әле инде кызык кебек якын күргән бер якын кеше идем ул аңа. Сабрина, әлеге сорауларга Илфак әйтте, үзе
күптәннән җавап бирде. Sen oradaki bal tutup adı bir kaşında bilmişsin, ama kümül fizildi. Şıraklı rəvişte televizyon takşırılan kapında, ben seni görüp aldım, jırlarını tanıdım, danıştık, hem biz şunu ben konuşuyor başladık. Başkırtıstan kızı. Hem biz anlatıyız, mesela biz her vakit aytem ki benim tuğan yaklarımız, gerçi Başkırtistan'dan bulmasan da, alarda Karaş başka ilkin belki şu dalalar bulu sebeple bir kümül iltimliği var. Hem bu sahnede çıkış yasalmayıcılar başkalarında da bir kaşık şanı var. Aysu'nun artisti Татарстанның ат казанган артисты Айдар Габдинов. Соңгы елларда Илфак җырчы Айсулу Габдинов белән эшләде. Ленинград төркеменең экспонат җырның татар версиясе Алабута аркылы халыкта Айсулуга карата зур кызыксыну уятты, резонанс тудырды. Абзый Айсулуны бик якын күрде, яратты һәм инде өметле киләчәге булган җырчы дип атый иде. Соңгы елларда Айсулу Илфак шәхсенең күп җырларын башкарды. Илфак абый белән бер ел ярым гына эшләп өлгерсәк тә, без күп җырлар, берничә дуэт яздырдык. Илфак абый минем сольный концертымны оештырды. Хәтта аңа кызыксындыру уятыр өчен үзе дә беренче тапкыр сәхнәгә чыгып җырлады. Миңа акча кирәк түгел, филармоник концертлар залында утырып, синең сольный концертыңны карап, горурланып утыру минем иң зур хыялым дип әйтә иде. Ләкин кызганычка каршы өлгермәдек.
İlfak abay eşkirsiz bik nişke көңілді кіші еді. Һәм хәзер оны сағынмаған, көңіл ярсымаған бір генә көндә юк. Илфак абый булмагач, тормыш инде башка. Аның көйенә һәм сүзләренә 1000 еллар.
Avzının köpkene jırlары jırlandı, әлі de olsa жырлыйбыз. Айваз ана жырлары айырым bir журналистік жанры кебек. Кімдердір kitaplar yazar, kimlerdir teleportaj yazdı, tavşurlar düşüre. İlfak Şıyapov iştelikni jır edip, sahnani yamarattı, hem de disk aşağıdarattı halkka. Күпмесе жырланмады. Hatırlısın mı iken koyşanına kövreye atladı. Yürek gibi seni şularımlarda dik saklap kola almadı. Ninnidir jiller istedim yaktan kullar kuldan sütüldü. Araga geldi salkın yangıralı jil yaralar saf kögeledi. Ninnidir jiller istedim yaktan kullar kuldan sütüldü. Araga geldi salkın yangıralı jil yaralar saf kögeledi. Yaralar saf kögeledi. Yaralar saf kögeledi. Ah şeymeler şeyi durmuş yollarında varmadı bir kimde uzattı. Nerselerdir tabı dilerlerdir yanı bizim vardı mı diye yoldu. Varısını da bizi küplersek etüsü küplersek etüsü kırılır yıkılır ağır eşten yine yanır küplerden dahi sıradır. Minnet takır duyup durmuştan yolga çıktım yırtını taşıla. Kirim kayıttan yüksek aman meklerge kabatı başla. Kirim kayıttan yüksek aman meklerge kabatı başla. Mine güde mine olur canım böğürüm küzülürüm. Ateşin yaşayım bu şiirde gider mine yolum. Mine gider mine yolum. Canım böğürüm küzülürüm. Allah için yaşayım bu şiirde gider mine yolum. Dağın yalgızlık, zihnen salarlık, sorayım tengere. Tüze alırlık, bilse alırlık, küterer bizi. Taşlama tengeri yok yarın külten yok küten min külten ol değil eyle yamalık bizi yollarımızga sıralık Ülkemde eyle yılasın Tanrı'na karşı yılasın Ülkemde eyle yılasın Tanrı'na karşı yılasın Sindir yaklarına aşkara O şeymelerimizin yollarına Yalgan bastırızdı arara Sina kavgaliga dalaga
ilsiye kavganın azalara yavrum bastırdı ağaya. İlfak seni qarayışıqları kimə qalmışsın ayvastazır? Менә монда әгәр дә игътибар иткән булсак, фотографиялар арасында Илфатның якын дусты Фәнвали Әхмәтов белән фотографиясында булыбызды. Фән абый кызганча каршы гаилә сәбәпләре аркасында бүген килә алмады, ләкин аның җырлары, аның җыры, популяр җыры биредә яңгырады. Илсия Бәдретдинова Илфак Шиһаповның сатирик һәм социаль протест җырларын башкарып, халык арасына танылганын без яхшы беләбез. Ни дисәк тә, Илфак барлыкка китергән иң уңышлы проект ул әлбәттә Илсия Бәдретдинова. Biz hozir bahslashib oldik-da, Ilfaqning o'z umrimda yozgan eng birinchi jurnal bitasi kelar. O vaqtda men 20 yosh, biz yashay boshlagan vaqt men umuman Ilfaqning jurnal yozganini bilmaydirim. Men ki o'tgan yil ketgan arada Ilfaq jurnal yozgan. O vaqtda romantik magnitofonni zanglar tista xatirlayman. Men qaytib kirdim, kassetada men jurnal yozdim deydi. Idanga o'tirdik, ikki tinglaymiz. Yaşarım patron tugul, men şeşkeler olmağaçlar turunda tınlap üsken kapla ve normalni avul kızı. İlfak jırını koyup jiberdi. 1 minut para, 2 minut, 3 minut, 7 minut para jır. Kiyinde anlamayım. Sözlerinde anlamayım nersesin bu deyim. Maturma deyim. Straşlı matur biletim, nişeler yazdım mı? Əli bu ilsiyə birinci jır, əli men yazam, əli men deyim. Men buna neşin deb söyledim, bu jalobda 15 yıl elek yazılgan jır. Bek zor ötünüşüm sizge, agar da zalda birgina kishi bo'lsa da bu jirni tanısangiz, zinhar uchun telefoningizning fonariklarini qabzib bizgagina ko'tarishsiz edi. Ilfaqning ruhidan bugun duo bo'lib borib erishsin. Birinchi jir.
Ул җырны миңа кызы Зәринә бирде. Кызганычка каршы җыр бер генә куплет. Менә шушы 15 ел эчендә минем тарафтан ишеткән 350-дән артык сез белә торган җырларны Илфат барчасын да бер халәттә яза торган иде. Безнең өйдә иске генә бер гитара бар иде. Гитараның эчендә малай Нариман кайчандыр бәләкәй чагында яртылаш тешләп, тишегеннән төшереп җибәргән сушки кисәге йөри. Уларны бер вакытта да алдырмады. Ул ничектер талисман кебек гитараны тоткан сайын шалтыр-шотыр эчендә йөри иде. Шул гитараны тотып утырыр иде. Көненә 2 пачка тәмәке тартты. Тәмәкесен авызына кабып, зур гына кружка кофесын ясап, аягын бөкләп бер үзе ялгыз гына утыра иде дә һәм 2-3 сәгать аның янында килергә ярамый торган. Ул кычкырып көлеп тә җибәрә, ул елап та ала иде, ул аерым бер дөнья, аерым бер шәхес иде. Илфатны беренче тавышын ишеткән көннән бирле дуй җырларга хыялландым, тырламадым. Анда зал тулы халык неужели мине жәлләмичә шулар янына чыгарып бастырасың инде диде. Шуның өчен менә бүген ачуланмасагыз, Илфат белән бу җырны икәү җырлыйсы килә. Бернинди бозуларсыз, сызуларсыз ничек бар шулай, ничек язып калдырган шул килә. Үз тавышы белән. Тыңлагыз. Соңгы җыр. Uyatırgan sandıgaçın uyasına dimegiz min yumayıp yürgenegesiz o bakıtı dimegiz sandıgaçlar saygıtamda kendine sarışların nişit düzeltip bittireyim kırır yalışların bu yağıstırmış birine kalktı birine yarısı kendi yollardan varıp bulmayı geriye bu yağıstırmış birine kalktı birine yarısı kendi yollardan varıp bulmayı geriye. Uyatırgan sandıgaçla uyasına dimeyiz Gül yılmayıp yürüyemeyelim bu beketine dimeyiz Sandıgaçlar sayıdanda kim bile sarışların nişet düzeltip bebeğim kaderimi yalgışların bu yağız sarhoş Bergine kalp bilirge Yanlışı bitken yollarda Varıp ol idirge bu yağız sarhoş Bergine kalp bilirge Yanlışı bitken yollarda Varıp ol idirge bu yağız sarhoş Bergine kalp bilirge Yanlışı bitken yollardan varıp olmayı girene bu yağız sarhoş Bergine kalktı birine Yanlışı bitken yollardan varıp olmayı girene Varıp olmayı girene Varıp olmayı girene Нигәдер вакыт башка үлем турындагы фикерләр кергәле дип башлап җибәргән үзенең бер язмасын Илфат. Юк инде үләсе килми килүен, әле яши башлаган гына кебек тә бит. Тик дөнья хәлен белеп булмый дигәндәй бер көнне тегендә булды брат, яшәмәдең түгел, яшәдең, теләгәннәреңә ирештең, давай башкаларга комачауламыйча гына әз-мәз кадерен булганда кит инде син диярләр.
bir ни эшләп булмый. Андый хәбәр килә калса, кем әйтмешли, әбҗәтлекне дә укырга өлгерә алмассың, киттең дә бардың. Әле ярый тиз генә булса. Тик куркытмый хәзер үлем. Айрым языклар эшләнмәде угай, кешене генә тиелмәде, жан кыелмады. Хәер, анысын анда белерләр дә, әйтерләр дә. Якын дустыбыз Гөлнар Сабированың әбисе авыл башлары белән бер вакыт шулай кич тыныс яшәп утырганда, бер ахирие, үләсе килми шул, куркыта бит дигәч, болай дип җавап кайтарган. Соң аның нәрсәсенә куркасың инде үлемнең. Менә күз алдына китер, үлдеңде син, беттең киттең ди. Бүтән туганнарың җыела, күрше фәлән керә, әллә каян кайтмаган. Якынларга да кайталар. Син янга җыелалар, бар тик яхшы якларны искә алалар. Инде үзеңне юалар, өйеңне юалар, акын әргә төрәләр. Һәм инде сине бар тик яхшы якларны искә алып, хәер тараталар дигән. Бүтән бала чагаң, була калса инде барлык оныкларың да синең янына җыела бит дип җавап кайтарган шул вакытта. Анан таза-таза ирләр сине иң башына күтәреп, урап тутырып алып китәләр, кабергә дә саклап, назлап кына төшерәләр. Аннан вафатың 3 көнен, 7-сен, 40-ын, 51-ен елын үткәрәләр, һаман сине искә алалар. Бу тормыштагы бер генә начар гамәлеңне дә искә алмыйлар, сагынып, юксынып торалар. Шулардан куркып буламы? Соң кайсыбыз әле исән чагында шундый кадер хөрмәтне күргән дә, кайсыбыз өметләнгән моңарга? Син куркамыйсың, кирәкми үлемнән куркырга. Әле кадерләнәсебез алда бит дип яшәргә кирәк. Кадерләнәсе көннәрем алда минем дигәндә диюлайбыз. Үзе китте дә барды бер көнне. Социаль җирләрдә саулашып та китте бит. Китәм инде. Үкенечсез, үпкәсез. Күпләремә рәхмәт әйтеп китәм. Мин яраттым сезне, кешеләр. Bu sözlerden soň çynlap da ilfak, bit kişiler de seni yaratkanlar, mine bit alar köpmü, nişaklı bit alar dip aytırga gene kala. Çynlap da rahmat sizge dostlar, naşlay matur etip jinalaşıp kelgeniňiz üçin, köňülingizde any ýürtkeniňiz üçin rahmat sizge. Her türlü jyýyşlarda, meclislerde bir-birimizni maqtaşyp oturmasak da biz ilfak bilen dünyada bir-birimizning barlygyn bilip, tuyup ýaşy turgan ruhtaşlar edik. Köp nerselerimiz ortak boldy, ijat jemişleri. İlfak ijat etken ana beýti bilen menim birden-bir hem kabatlanmaz romanyndagy ana Beruk, Kazannyň Bastany uramyndagy hayır suraşıp oturgan karşık yanına meni ilfak alıp kelgen idi. Ol mena bir roman bölek etdi. Menem bek zor rahmatlyman. Bugün bik yaratılışly turgan Şäheri Kazan gazetine de ilfak kabat tartıp getirdi. Onda men bik yakın kişilerimni tapdym. Ýakty göňüllü, uly ýürekli, zor talantly kişiler bilen tanıştım. Olar ýakynlaryma aýlandylar. İlfak Uza gitse de, mena ana şunday ýaňa ýakyn dostlar kaldyryp gitdi. Anyň gitüni elbette şanasy kilmey. Sen ýoklukka şanasyn kilmey. Şanasyn kile sen barlykka. Kimler gaýda ýaşylardyr bilmem, min ýaşyman sinli şındarlıkta. Min okuyman senin eserlerini. Uza gadi, uza büyük olar. Özleri şunday yağımlılar. Uzem yazgan gibi duyulalar. Sen tadarga yana jırlar verdim. Yana urlar indi, yana kanat. Halk küterildi. Uzun bir gök, küterilmedinde ona karat. Küterilmelerin gajap tugul, jigil tugul vitol birinçilik. Kadirge in muhtaç şağında da birinçinin kadirin bilişi yok. Esin birini ümit etmedinde,
не көткенін алдан білген сыман, bu dunyoga olur үшін түгіл, берер үшін генә келген сыман. Керегіңні беріп тұрсалар да, беріп кеттің сен де керектерін. Қанағандыр енді қанаттарың, и талғандыр енді жүректерің. Сен дүнияға жыр қалдырып кеттің, күлерлік те жырың, еларлық та. Сенің шымбарлықта яшейбіз біз, сен генә жоқ, шушы шымбарлықта. Қайырлы кештер. Енді достым Ренат Ғалиаскер жазған шөліні қолға алғаш, студияда еді бұл, қолында гитара. Өзім де сезместен, Ильфан ағай мотивына, ол ғадатта шулай швейдері, олайдыры, гитарасын, көпсін ясыдыры. Шулай тіп бізге диктофоннан жыр яздырып жіберейді. Шул өзімді сезместен шул шекерге күй туды. Күй туды, біз мұны диктофонға яздырдық. Өзімді сезместен WhatsApp түркімінен Ильфан ағайны өзіне жібергенмін. Жауап келмеді. Авзиға. Я көрішек сөйлеп жібер өзеттілер. Түрісі яшамадың дейін нақсу тілермен. Жерден ақиретке табын ярақымы ара. Татванман яғышылар қайлар даяна. Нешік анда тұрып яда ерді кеткеннен. Қойсыз тұрашында кімнің бетелен. Нешек анда тұрып яда ерді кеткеннен. Қойсыз тұрашында кімнің бетелен. Миллениумнан ұзын сират көмірен. Орсен тұзданда яманы тамық түтінін. Eşbakta көрінгелігі бір зұр түрен. Отзуға газға түліп ойнама келі. Нешек анда тұрып яда ерді кеткеннен. Қойсыз тұрашырата кімнің бетелер. Нешек анда тұрып яда ерді кеткеннен. Қойсыз тұрашырата кімнің бетелер. Үзбаши өтінмесін тұлма тамағым. Анда бұшқа бермелерді ғамет қаймағым. Ришветті беріп құтылған бармын да ұқтам. Сөз ереген қызаларды ғады қалықтам. Нешек анда тұрып яда ерді кеткеннен. Қойсыз тұрашырата кімнің көтелер. Нешек анда тұрып яда ерді кеткеннен. Қойсыз тұрашырата кімнің көтелер. Қойсыз тұрашырата кімнің көтелер. Қойсыз тұрашырата
Her vakit yaratıp, abzı edip, deşeydip, her vakit şaltıratkanda en zor aybirisi olu da olsa keyifli köterebileydi. İki kolum bana şulay tributuna çalıp, koy vakittaydı sügünüp de şulay dip söyleşeyleri. Endüz nindik nazor kişi olmasın, senin bilgilikке düşüp şulay söyleşeydi. Öz ömründe iş jer yazıp berdi benim için yalnız kadın, yalnız bugün ütteyindi. İlnaz, men sana nap özün şekilde, özün turunda jer yazdım. Mene tılap karar edip jiberdi, biz o jerni işledik. Jernin ismi yalnız bugün. Bugün mene anlayayım, bu jer benim turunda duruyor. Bu jer onun turunda. Yalnız bugün. Yılmayıp yaşlısın yine, durmuşsun diller yüzüne, değil bu sözlerge üstüne. Yarattılar seni bile, var dersen de var seni, değil bu gelemge olsun yine. Hey! Yanlar kurmi yürekkeye, şırlamazlar yürekkeye. Yılmazsa bakıver, sebebi de yoktur sıvan, arasında her şartı var, buldurmuş da min yalnız güler. Ama var içinde var diler, seni kediler bunlar, bu sözlerde var bir kendi yollar. Yalnızım aklım yollardan, kimdedir gider güzel, yollarsız atlamış gel güzel. Hey! Yanlar kurmi yürekkeyin, yalanazlar girekkeyin, yılmaysan da boludur güzel. Sebebi de yoktur sıvan, arasında her şartı var. Buldurmuş da beni yalnız güler. Ama sebebi de yoktur sıvan, arasında her şartı var. Buldurmuş da beni yalnız güler. Sebebi de yoktur sıvan, arasında her şartı var. Buldurmuş da beni yalnız güler. Yanlar kurmi yürekkeyin, yılmazlar yürekkeyin, yılmazsan da bulutlar güler. Sebebi de yoktur sıvan, arasında her şartı var. Buldurmuş da beni yalnız güler. Ama buldurmuş da beni yalnız güler. Buldurmuş da beni yalnız güler. İlnaz, kuyarım da. Kadriz mi sen? Ayvaz, men, sen, Şoğ abzıy, birge jıyılışıp, kişler boyu, tünler boyu deb aytayım hatta ki. Tütünge bulup oturgan vaqtlarda niye kızık haller bulmayı da, men degine temalarga sözler kızgatmayıp biteyim mi?
Ара bir tapkırda yemde beyte vermeyi, hadi isma yiglertege oturabız, dürdöröşün, men meytem İlfak abay. İlfak abay meytem birer monolog yazıp bir ele men amaytem. Mesela nege şirin, çıkta bolsa tege Rus estradasındağı kebek menem söylesim kile, lakin kısık olsun, tatarlar bana kadar bulmasın. O bitinde genial bir şu an kere hadi isma. Pavel Vola ışıklar. Meytem ışıklar. Bulsa ya, dedik yazsam. İltege unuttum idi bu sana конечно. Lakin bir başında yemde beyte vermeydi, hadi isma. Hatırlayınız, buna min deytesi kile, şuşu işlaşmadan sonra da min anı qaytarıp koyayım dikabizda uğramına, özüm qaytıp gideyim. Sayıt rayona haminde şuşulan bilen arası saat tönge birlerde iklerde qaytıp yatkandan soň araşıp tügellen bitirgan idi. Min yatkan jerimden gene alma özümde yazgan materiallarını jibereyim. Ul mine özü yazganlar bilen ortaklaşa kileydi haminde. Naşvay yalışa gadatda saat irtenge 5-6 bulganın siz bilde kalaya dürsün etkende. Men nasib etdi, so'nggi bek ko'p yerga mana bilan qarashdim. Sen narsani hozir xatırga tushira olasan? Mine zalda oturuşlar ko'pisi bilalardir. U rolda yerga yaratmadi. Rolda yerga yaratmadi, hatto tezlik bilan yurganda endi qo'rquvni sezdirmashga tirishib, nashar rushkaga yopishib, "Ildas bo'ldi" deb ham tag'in bir g'alati bor edi. Birinchisi oshasa, birinchisi ishsa, yorsa oldindan to'lib o'tadi yani. Har vaqtda ilfova kuzoldim. Все, нормально. Alanam eng muhimi bu qashunda negativ bilan qaramadim. Narsagina jibersan da, sen yomon shir jibersan, sen yomon shir jibersan, men biroq xatoglashish jibersam, narsaga aytay o'zimizga, narsaga aytay. Za mishatelno deb aytaydi, qadrsizmi? Aytadi turam. Ikki qo'lim bundan shvaltirib qashab, ixlosdan bola kebek quvonib, kulib aytadiryapsiz. Men bo'lsa yigitlarimiz bu xatiralarni qabat-qabat yig'artiramiz. Aliga mana Rashid Ali Shomqay endi xatiralarni yig'artir ekan. Shu turda tana o'zigadi. Siz benim помощникlarım. Yardım etesiniz bana. Buyurun, nasıl diyeyim de. Şerefiye kayda, Şonkay şimdi kolun kaşlı yuka başlı değil. Kolun kaş yuka baş. Ben de bir masada gelip duran makti bilsem, benim mıskılı değil yani yuka baş boş işlemeyi, tupoy diyen söz. Şerefi kimleşe, ömür boyu kimleşti. Şimdi yarar indi. No, kimleş bir halde evinde figurası kora, ilk şehirde de bir pomidor bitti. Eminim korasın ha? Orandan bir uzun gittim İngiltere. Şerefiye onlar indi har midalma beylene başa, midal, ona kora. Narut bir sır. Midal, şuşlar. Ne? Beylene, no, amargada midal birler yok bit. Kurini kırmıt. Kükrege yok mu kükrege tekine? Midal koyarız. Şerefine. Eminim korasına. Bunda bit. Bunda bit uzun bütüler. Bunda bit. Bunun 5 midal takar bular. Neydi Brejnev'ne bitkenler? Brejnev'ka midal vermeyenler iken neydi? Çitingde tekinde. Tağırma burun bitken tekine. Kumdu da koytarıp vergenler midalsız. Ne söyleyeyim indi? Bunda min sizi seyreder yaşayan ayırlar silerdim de. Ama ilfak bile biz yakın dostuydık. Yakın dost. Neyde kişi basıl degen spektakülde. Min oynayayım anlarsan. Neyde Limnakovski şehrinde min onda bar almadım. Başka aktör oynadılar. İlfak yazıp çıkan ben şampa kilme geçtim. Halk kiri biliklerini aldı deyip. Elbette değil, no minna priятно в это слушать. Birleşmesen de Allah'a şükür şulayttırıp ne? Benim hazırlayan evliler var idi. Bunda bu publika bana mantığıyla kullanım yok. Tıptınız trafsiz, anasını kilitligen bulasınız siz. Ne? Diyecekler. Uğruna böyle artıkan külmün miken diyen direkt meseleler var. Ne ilfanı yaratıp, tamam, bana şu
Dediğine söylemesen, вообще karamıyım da değil. İlfak var bile birge yürüdüm indi ben konsertler bilen de. Alar beni apışıkalar idi. No, birincisi neyse. İlfak yaratatırgan bir ne? Anda muşik var bir dinlemekte. Divanda yatabıydı, bizi praktiski divanda idi. Hatır degende iden yol biri iken. Tırgan muşik, alar kambayının ananı Ha muşik degende şey bitirgen. Hadi bunlar yukarıda yatkanlar. Yukarıda yatkanlar da hazır kararı karşık canı. Kombayının benim yapıp bırakdı değil. Hatırlayın, hazır değil. Senin bir kipken başarının için kombayın kabızıp durmayayım elde değil benden. Herhalde şu çocuk kabızıp sinerge yarayın. Ya bir aramdaki taktım alır mısın? Billahi. Bana karım bir primitif değil. Buraları pisiler içerirler. Şırr yine pisiler indi. Moçi var, moçi. Nasıllar? Oraya nişesisin, nişedesiz pisi yigizne. Yuvamız ne? Yuvamız. No bizde yuvamız, hadi biz canımızı eşitip sinamı bitirdi pisi bile. Azizsiniz, sakarsız mısın diyecekti. Buna şöyle zihin tuzga yazmalar, etek setek ziyip, elle kumartira oturmayı Allah'a Öyle kozan kişilerinde de bir uşamadım. Bir çek kvartirine şunu yüzüm tırışa süs çıkardım da maktandı hadi şunu iştesinle gibi billahi hazır. Kamun halkı, bundan benim kamun halkılar. O ilfaklarına da intiktirdiler indi, kamun halkı. Bir gebol binalarga, 56 yılga alan kvartiri, kişiçe yaşı başlarga isekler idi. Yarar hayırlı mısın? Anlar günah hası bize vurmasın. Bir banket var. Bir motor gana banketinde, saf hava, motor, müzik, zingilçegine, gençkine kız, bilen bir ılık kişi tansiyon ettiler. De kızı, sizge niçe yaş? No, irlerinin de yaşını etirge, yalatırgan vakit cidayinde değil. Bu müşkilette. Şılayda sizge niçe yaş? No, 70'lerde balı kız değil, bu irk şeyde. Ama sizge bir mesleğim değil. Bu müşkilette bana kadar kirek bir değil. İki cebine tut paralar, cebine. Birisi okşayın. İkinci cebine nerede bu da nişedin? Vata tekin devri, bu kaşağınıyım, sevişi bulmadı bu gaydi. Şayır degenden İlfak Türkçe sınıfta okuğanda ЦК'га Лазарь Каганович Хоя ул хәзер дип хат язган булган. КПССның үзәк комитетыннан сезнең бу сораугызга җавап бирә алмыйбыз дип җавап хаты җибәргәннәр. Менә шундый кичкенәдән акыллы булган һәм кичкенәдән тартылганнар аңа. Илхам түгел, bir şey йокы бирми. Ки язарга син юк сүзләргә. Һава торышында кисезләнде. Тырышлар охшый бу юк күзләргә. Яңалык юк, яңа килгән елга хыялларда планнар корабыз. Тик мин әйтәм, кабинетка гына башка портрет куеп тормабыз. Гел истәсең, кайда нишләсәк тә, хайп куәтле синдә уебыз. Кемдер яза, кем язганны укый, сәхнәдә чыгып җырлыйбыз. Җыерчыклар юк, көлгәннән түгел, уңышлар күп, башлар чайкала, Казанны да тоташ бизәделәр. Телсез генә бары башкала. Сайлауларда үтте. Кемдер инде мартка кадәр алданып торды.
Қарамашы үстен ашу білән. Тілсіз қалған, көптен ұтылды. Ренат, сіз ешкіна Илфак белән кара каршы отырышып, шигырьләр ясайдыгыз. Илфакка күпләр тартылды, күпләр аннан киңәш, табыш сөрәйде, кайбер җырчыларга ул хәтта трамплин булды дисәк тә була. Менә Вадим Захаровны да сәхнәгә чыгаручы, күпме егет кызлар арасында күреп алучы ул Илфак булды. İlfak abi, şundan da sahneye çıkıp çıkılanın bir nersesi de yok. Emine şu sahneye çıkığı yolların üretişi kışırıldı. Kazan'a kilgeç, okula kilgeç, Medeniyet hem Sanat İnstitüsü'ne okula kilgeç. Biz Alar grupusunda, İlsiye'nin grupusunda İlfak abi takdimi bilen, Rifat Zaripov bilen min başlamcı vergenlik birge. Alar öncülüğe kısa ve yollarda bir segine eskiye düştü, erisiyle tuttuk Rifat bilen de Vadim Silis'in de medyam sileyim ben nasıl silerge yarayım. Şular paydır vararız. İkimiz de avuldan kelgen, yabık, mingene kettim Rifat, hazır da yabık kaldı. Bir nerse bilmeyimiz, şunu bulayım da avuldan yamak edince. Koyandır vararız, gastrolde baytıp vararız. Rifat abi onu sileyindi. O sileyleri şu hatta temin ettirip, sili, koy bakın şu sileyenlerine uzun yaşanıp koyarayım. Mene di yigitler, biz onun ağzına kadar karab durarız şimdi. Yigitler de mene bağlar diyorlar, yine bağlar. Hani bu şeylerde bizden gerekiyor, ata babalar yaşayan, hani çünkü izge bulgar şeyler, hani şu şeyler, şeyler bulaydı bizge çok silin, o tarihine 25 yıl ilerleyen kişi, Tatarıstan tarihi. Şundan benim bayağı çıkan kreşim bitti, abitansın bağlanır, şimdi başka bir tarafa. Mentem İlfak abi, benim mentem dakika saati istiyorsa var mısın diyeyim.
Mene şunu duyup dedi haller bolgan. Ben çık motor etip etirgen mısın? Mene Vadim qaradı. Mene ko'z oldin akit o'zra aytadi, burnimni bo'yatib qo'yib. Ko'z oldin akit. Sıyır tizegi yotar. Mene sen bunda ayta olsangiz sıyır bo'lmagan deb. Shunday qiziq misollar keltiradilar endi. Yarar istam birinchi boshqa narsalar solay borliq motor eshitgan motorlarga boshlab ishon borarman aytgan degan. Ajabimizda bilan ketgan. Oydar Timurboyev. Köşün bitse alga varırlar. Giyireksinme şiit yakar diye. Tere gitsin barız diye. Yazmış ilerinde sığılsan, yanlışına alınıp yığılsan, kolsuz nasıl dökken gitken gel. Irşan varır ömürken gel. Yazmış ilerinde sığılsan, yanlışına alınıp yığılsan, kolsuz nasıl dökken gitken gel. Irşan varır ömürken gel. Yaşlar bilse eğer gözüne, ışratışın bitse özüne, boşatma küngeli yaplarga, üstünün eyletsiz saplarga. Yazmış ilerinde sığılsan, yanlışına alınıp yığılsan, kulsuz masinürken gitken gel. Irşan varır ömürken gel. Yazmış ilerinde sığılsan, yanlışına alınıp yığılsan, kulsuz masinürken gitken gel. Irşan varır ömürken gel. Arası yolların utansa, yüreğinde yalkın utansa, yoldaş gitme herden usları, yeneşekler bulsun yarı. Yazmış yerinde sığılsa, yanlışına alınıp yığılsa, kolsuz nasıl dökken gitken gel. Irşan varır ömürken gel. Yazmış yerinde sığılsan, yanlışına alınıp yığılsan, kulsuz masinürken gitken gel. Irşan varır ömürken gel. Kulsuz masinürken gitken gel. Irşan varır ömürken gel. Irşan varır ömürken gel. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Kolsuz masinürken gitken gel. Irşan varır ömürken gel. Rahmet. Бәхет дигән серле ул кош бигрәк якын килгән иде. Мин ул кошны җиңел генә тотам инде дигән идем. Тик булмады.
Kaçtı kuşum. Minem gayib bilen түгел. Тик бар bir ömürlükке sığıldı da sındı. Boldu indi, eyle tamamlayık. Uz yolumuzga kozgalayık. Uti indi eyde yılasın. Tağın bir kart көңел yılasın. Yaralangan yürek düz indi. Yaratı ulbары söz indi. Bir uzgalgan eyde tuttami. Buldu indi. Eyde tamamlayık. Yana kebek yutular salkın ile Kışmaklarda uttar şöylede Yurt boş tügel bülme sayın barday Canlı sıman bulgan gövdeler Yurt boş tügel, bülme sayın barday Şanlı sıman bulgan gövdeler Nerse buldu ağır kaygımızsın Ul bula yok bulay vaktiye Tulda turmuş şunga tuhtap kaldı Tik kişiye jitken çak sirek Tulda turmuş şunga tuhtap kaldı Tik kişiye jitken çak sirek Соңғы елларда Илфак Шыгапов Алсу студиясы белән бик тыгыз элемтәдә торды. Алар яңа проектлары белән чыгарды, бергәләп иҗатта кайнады. Алсу студиясының җитәкчесе танылган композитор җырчы Рөстәм Сәрвәров Илфак Шыгаповның иң якын дусларының берсе иде. Бу концертны оештыруда да өзенең зур көчен куйды. Сүзләреңне ярап әйтә белдең. Әйтә идең, куркып тормыйча. Біреулер де узып кете алмас. Сен үзіңше болдың тұрмышта. Кім зұрлады, кімдір көре алмады, ярап боламасың халыққа. Ярарға тырышмадың да сен, туғыры қала білдің намысқа. Canımda var, kuanda var. Oy yaşandım diyenlerse canımda var, kuanda var. Beştegen giderlemeyiz, geçtiğimiz bilmeyiz. Durağımda var imeli, namusuma diyemeyiz. Beştegen
giderlemegez, yaşayıp vermeyemegez. Durrağında var imeli, namusuma diyemegez. Üzülmüşüm bir nesede, sırrıyım olmayın köşede. Hepsiz bulamam o alamam, bu bir namus işine. Hepsiz bulamam o alamam, bu bir namus işine. Beşte giderlemegiz, geçi bilmeyimegiz. Durrağında var imeli, namusuma diyemegiz. Beşte giderlemegiz, geçi bilmeyimegiz. Durrağında var imeli, namusuma diyemegiz. Bu isimde beni bitirmeyeyim, bu evden neler varım. Benim dik dura yoldaş, saf namuslu vicdanım. Benim dik dura yoldaş, saf namuslu vicdanım. Beşte giderlemegiz, geçi bilmeyimegiz. Durrağında var imeli, namusuma diyemegiz. Beşte giderlemegiz, geçi bilmeyimegiz. Durrağında var imeli, namusuma diyemegiz. Beşte giderlemegiz, geçi bilmeyimegiz. Durrağında var imeli, namusuma diyemegiz. Beşte giderlemegiz, geçi bilmeyimegiz. Durrağında var imeli, namusuma diyemegiz. Durrağında var imeli, namusuma diyemegiz. Durrağına var imeli, namusuma diyemegiz. İlfatның İlfatның тишек һәм Нихәл кызы газеталарын чыгаруы, 2 китап язуы, татар китап архивында ачуы һәм тормыш көнкүреш турында язылган дистәләгән мәкаләләре, гел командировкаларда йөрүе, аралашырга яратуы, ул барысында эшләп язып калырга ашкынган кебек. Шуңа күрә Илфат тормышны чын күңелдән ярата иде. Ул үзенә кул салды ише сүзләр, алар бары сүзләр булып кына кала. İlham abzının en kalbi kişisi turunda da әйтәсе килә. Әнисе Асия апа белән ул көннәр икешәр мәртәбәсе яшатырган иде. Әлеге әңгәмәләр әле дә колакта яңгыр кебек. Асия Шихапова, Илфатның әнисе. Ул Исәнсау, Лениногорск районының Иске Шыгыр авылында яши. 80 яшьлек Асия апа ишек алдын тутырып, чәчәкләр үстерә, шигырьләр яза. Әни белән улның иҗатында һәм тормышка карашларында уртаклык ярылып ята. Истәдер бит, ташу сон йырып,
Туң бәрәңге жиған күңнәрем. Туң бәрәңге кабырының тәме телешында хаман үтмәде. Сугыш кырларына ирен озаты. Колда ана бишәр бала белән. 5 баладан ачтан үлми калган берсе уйнап үсте безнең белән. Кыш көннәре сукыр лампа белән әни эрли иде элмәлек. Киндер күлмәк киеп үскәнгәме? Таза булып үстек, үлмәдек. Аллергия ширен белмәдек. Җигелеп тартты бу фалланы әнкәйләр белән бергә. Әни була алмассыз инде, дияләр иде безгә. Ләкин әни булдык без дә. Үстердек 5 бала. Үлән ашлап үскәнгәме? Яшьләр 90-га бара. Ә бүген Изгерекләр эшләгезсез калган гомерегездә. Кеше чәйнәп утырмагыз. Капка төпләрегездә. Әлеге шигырьне Шәһри Казан газетасының баш мөхәррире, соңгы елларда Илфатның якын дусты Гөлнара Сабирова Леногорскка журналистның әнисе янына барып табып алып кайткан. Истәлекләрне барлавыбызны дәвам итик әле. Рифат Зарипов. Хәзер без аны талган артист буларак яхшы беләбез. Ә бит аны сәхнәдә күрсәтеп, җөмлә төзеп, сөйләшергә өйрәткән кеше нәкъ менә Илфат абзый Шираф иде.
Hayırlı kişiler, indi ormadığız mıydı? Sizin içinden de şunu otur kişide. Bunda tegi çıkıp jırdansın benim üyene, jırdansın çıkıp indir birer. Mezak silep, şayarıp, kölüp olası kile formatın tekinden Rejida Bışanbayev etip tıra. Bir nindi şayarı yok, biz şu tek seriyoz bir orada değil. Şu an birer iştahı etkeş indi biz onda çıkıp şayar almıyoruz. Komisya güçlü. İlfak abi indi şundan da etip ettiler, yigitler alıp barışlaşına da benim icatta, bizim gailede, bizim turmuşta, yaşayışta, bizden şundan da kişiler bilen de aralaşırışın, kişiler bilen de söyleşirge de hatta ders ettiğimiz cümle tipsilerge de iletken kişilere bizden birisi. Kıskaça aytkanda şu avul batkağından, avul pişiraklı yollardan, şu taşlı, bozlu yollardan alıp, balam, ondan yürüme, Noşar yol, mana bit asfalt yol, mana şu yoldan yürü deyip biz nege fundament saldırgan, bizge turmuşuna anlatkan, dünyani ko'rsatgan, alın parasını indi ümitlendirgen, qanatlandırgan kişi, hatta şu kadar İlfak abi, oşana Vadim Zilyav ötüp indi, İlfak abinin gözüne qarab turadi, hatta İlfak abinin dinine ko'shib o'tdik biz Vadim bilan. İkimiz de ağaçlar şirkler beylep, taşlarga kelip, tigileytip, bulaytip, anlar Vadim'in abisi şu kundurib aldı da. Vadim o'zbekga ketdi, men o'zbekga ketdim. Shuna göre İlfak abiga biz pek rahmatlimiz, boshqa rahmatlimiz chunki u ko'rsatgan, u sızgan yo'llardan boramiz. Nendigina shaxslarni olsak da, yozuvchimi, dramaturgmi, rejissyormi, kompozitormi, har bir shu aytilgan so'zlar, ular boshida Ilfak abiga qog'oda turgan so'zlar. Mana shunday shaxslar shunda ovuldan chiqadilar, endi shu ovuldan chiqqan zo'r shaxslar bizga da albatta Ilfak abiga da shu jirni bo'lak etib ijrolisi keladi. O'zimizda kim girmadik, yotda qara demadik. Bizlik ovul malaylari bir qachon sir bermadik. Tuğan yakını bana aşkağın, sarılır tarlay kişi. Kökteki ay eni sağlar, tükerek gibi kızlı. Üzümüzüne girmedi, yakınına dinmedi. Bizlik avulmalıylar, bir başkan sır girmedi. Sır bilmedi, üzümüzüne kim girmedi, yakınına dimedi. Bizlik avulmalıylar, bir başka sır bilmedi, bir başka sır bilmedi. Tanımadım, akılana indi. Yılan şahtana şıladı, sır bilmez eşir geldi. Üzümüzüne kim girmedi, yakınına dimedi. Bezdik avlanmalıylar, bir başka sır bilmedi, bir başka sır bilmedi. Işıkları salgını taşılar, yazdırıp sularına. Dışarı şeyler ürtebilir, iştirak sularında. Üzümüzüne kim girmedi, yaktıklarına dimedi. Bizlik
kaçan sır bilmedi Bir kaçan sır bilmedi Bir kaçan sır bilmedi Büyük soru Allah'ın rahmetine olsun Sırman olsun İlfak'a tıkan olsun Rahmet Uzgan yılını Kızıl Zerine İlfak'a Ati, kilesi yılına senin yübileyi bit. Eğer de bir olsa da senin yübileyini zorlak bilgilep uti günde degen. Buna cevap edip İlfak Efendi, bulamasa ben de şunu dikkat, gideyinde bulmaz bu deyip cevap ederken. Kızıl Zerine anı elbette icralaştırgan, tek bulmadı ayvaz. Bugün 5. April günü bizden yübileyini ötkeremiz, tek ansızgına, özünden başkalarına. Әлеге юбилейны оештыруда бик күп кешенең ярдәме керде. Илфакның кызы Зәлинә, Илсия Бәдретдинованың иҗат төркеме, композитор Рөстәм Сарваров һәм шулай ук Рәшит Вахапов фонды җитәкчесе Рифат Фаттахов. Bu kişinin ssenaryo авторы һәм режиссеры Гөлназ Сәфәрова. Болай зурлагач, что син дип әйтеп куяр иде Илфак үзе. Зурлыйбыз шул, кеше үлгәч зурлый башлый торган халыкбыз. Бу язмышның, тормышыбызның ачы хакыйкате.
ничек сау. Илфак Шигапов, абзый, абзатай, кілеш жүзің білән, дистелеген язмаларың білән, көр күңілің білән, ақыллы ой фикірлерің білән һәм инде йөзләгән жырларың белән син мәңге безнең истә. Ул күкләрнегә, Тәңрисенә ышанайды. Бүгенге сүзләребез, җырларыбыз аңладыга булып басты. Син һәр вакыт безнең истә. Oldu eyde emalık. Bizi yollarımızı sıkalık. Ülkemde eyde yılasın. Ağırlı kalbimi yılasın. Ülkemde eyde yılasın. Ağırlı kalbimi yılasın. Siktir yakkanına. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.